全球气候变迁来看南美洲上大的淡水河滴滴可可河，因为适应现象，今年可旱是真严重水位降低，几啊百万靠旅游、渔业、佮农业食青的民众日子是真歹过。另外，伫欧洲的意大利阿尔卑斯山上大的冰河，嘛因为全球暖化，可能会伫100年内消失。河边水位消退，原本停伫河中的船已经靠岸。南美洲上大的淡水河滴滴可可湖，目前是冬天，暗过专家分析，受性应现象影响，河路河量减少，面临靠岸危机。Está seco, ha bajado, el nivel del agua es bastante menos que los años anteriores. Sí. No hay comida para los animalitos, para las llamas. 根据秘鲁国家气象局水文局资料，去年8月到今年3月之间，滴滴可可湖伫秘鲁这一边的普诺地区，落雨量比以前年平均减少48%，水位降低，对周边生活的差不多300万的居民带来严重影响，包含船只较会靠岸，重创旅游业。靠岸也互当地主食马铃薯、藜麦这作物产量减少，甚至互畜牧业食物欠缺。Por estos meses estamos de tiempo de helada, ¿no? Está helando, ¿no? El mes de agosto, septiembre hasta octubre. De noviembre empieza a llover. Noviembre, diciembre es la lluvia. Estamos en época de helada, de frío, estamos así. Además el agua está bajando un poco.por falta de lluvia 普诺地区今年冬天不只是真大雪，佮比以前较寒，雨情形佮较严重。甲8月初，当地已经2300只精生被刮死。北半球的意大利阿尔卑斯山顶的上大冰河阿达梅罗，同款也因为气候暖化，面临落雪量减少，冰河是一直扬落去的情形。Allora, dalla fine dell'Ottocento, quindi dalla fine della piccola età glaciale, il ghiacciaio è sempre andato in arretramento, a parte qualche piccola fase di avanzamento veramente molto ridotta. Dalla fine dell'Ottocento ad oggi il ghiacciaio ha perso circa 2,7 km. Allo stato attuale sulla fronte negli ultimi 5 anni abbiamo delle perdite medie di 15 metri all'anno, che però il solo anno scorso ha visto una perdita di 139 metri in un anno. Quindi 敢若是2021年阿达梅罗冰河的落雪量都减少50%，积雪遍布，热天气温升悬，和结冰时间正做愈来愈短。根据联合国政府之间气候变迁问题小组 IPCC 的数字。这一区的阿尔卑斯山气温会伫2059年升悬1度到3度，到这个世纪末会增加3到6度。照这速度，阿达梅罗冰河恐惊会伫这个世纪结束进前就会消失。公视新闻，陈伟仁编译。